Hi everyone, apun kolop ora ke silong ogdak am gat kap ngolu ajon ralo am gat bokol gdak gogla odak supang nok senar sam sogun ke starting dubong ora ke ngolu ayo pa mabom suna hoipuli patirma silong kangkin suboy nolum kangkin subo pomna madu nolum be kankine rupa bukhin channel ek tangodu supang am gat kora puto bong ora ke supang am kuri da langan be waru bek gela Angkuri se kankan mulai rai. Kankin supaya tiga bermo. Hai. Berani sukam dah gajau korang kesupak berbaik kalau biar pun. Kalau tulis hati mah koyo kankin boy emna luka tu bun supak kankin supaya kan guru pun na. Hi, hello. I'm Gatu. I pas boss with the kang silo. Apa ngai do ne ngosin ayol do. I'm Gandam. Ayam lu tu polisai guru. Ngok polisai ngompe kangkine rupa ngosin vlog banai rak logote cameraman pirak editing modak so besilok gedung ngogung kosok ajo ko editing bu baca kinma am najo ikisu amna am gat botela airak begudung ora kase ko abu nom official channel dam supaglop subscribe bilangka aru sab ke sunia lakasu blog dune sunia lakasung ke blog dam apeng subscribe bilangka mane comment bi bilangka share bilangka sila habona am gat kap gudung Ato mana angkat popeng ko? Tanam supang apeng kapolay, supang amajagat popeng. Sumangasin mapo madra nokarat kamam lo dunguma Sumangasin mapo madra nokarat kamam lo dunguma So silok am kanam kiri da sabona. Orang kita baru langkan biaya mah orang si sare rang dan pida orang katung ko langkan dubong. Don asin kal dung aipa. Umpa gedak kubong. Aipa don kal dung orang pida. Orang kat game mah aku sugam gelat game pula aku kaya aku. Super super. Kalau ni tu ya kan, kalau sih ngono ngapa ya apa ke? Mul kama nam galla kabya karunam ke. Tunggu gerak kubong. Bye bye silok video sa wong aboy. Bye bye. Kalau ada beda.